Tugiye kwiga rero uburyo umuntu yakwihutisha video cyangwa se akayigendesha gakeya muri Camtasia. Twagiye turi ukuntu bikorwa. Twongeye kuba ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa, tukaba tugeze muri ndi somo rishyashya, akaba ari imwe mu masomo asozereza aya masomo y'uruhekane ya video editing muri Camtasia. Tukaba rero tudakererewe reka twihute. Urara ko uno musore ari guterura rino pine arisunika gutya, urako ari kurisunika. Turashaka uburyo twihutisha ino video noneho akagenda vuba vuba. Urako ari kugenda nyine bisanzwe biri normal, turashaka kubyihutisha. Nta kindi dukora, turaza hano kuri nkuko twabyize ubushize kuri visual effects, none tuza hano kuri clip speed. Kuri clip speed urarako ari kugenda nyine kuri speed isanzwe umuntu asanzwe agenderaho. None turashaka kumwihutisha, turaza dufate clip speed tuyikurure tuyishyire muri no video gutya. None hahita haza effect hano, urarako hahita haza iminota cyangwa se uburebure ino video ifite umunota umwe n'amasegonda 33. Hano nyine igeze kuva hano kuri zeru kugeza hano ni umunota umwe n'iminota 33. Iyo dushaka kuyongera speed iminota igomba kuba mikeya. Wenda reka tugire amasegonda 30 gusa, mu gihe yari umunota n'amasegonda 30. Wenda hano ku munota turashyiraho zeru, none tuza hano dushyiraho 30. Urarako iyise iba ngufiya nyine twese tuyigira amasegonda 30. None reka turukunagenda. Urarako ahise yihuta cyane, twese tuyihutisha kubera cyari kugenda vuba vuba uko twashizemo speed nyine igahita iba ntoya. None dushobora kongera none tugashyira amasegonda 10, ariko nyine none haraza kwihuta cyane. Nkaya mafilime ya kera yitwaga nimba ari Shariro nimba ari Chaplin, abandi yakinaga comedy yihuta cyane. Urarako ari kwihuta cyane bidasanzwe. Noneho reka tuyisubize uko yari imeze umunota umwe n'amasegonda 33. Uku niko yari imeze. Twongeye to playing. Urarako ari kugenda nyine bisanzwe. Noneho dushobora kuyigendesha gahoro. Kugendesha gahoro reka dushireho wenda iminota 2. Iminota 2. Hano dushireho zeru. Noneho du playing. Urareba ko ari kugenda gahoro cyane. Iminota 2 reka dushyire iminota 2 n'amasegonda 33. Turi ukuntu bigenda. Urarako ari kugenda gake cyane gashoboka. Ukurebo niko ushobora kugira gute, niko ushobora kugabanya umuvuduko wa video cyangwa se ukongera umuvuduko wayo bitewe naho ushaka kuyikoresha muri video yawe. Bityo rero turabashimira uburyo mukomeje kudushyigikira. Ntimwibagirwe gukanda like kugira ngo ino video YouTube ibashe kugeza ku bantu benshi bashoboka, babashe kwiga ubumenyi bwo editinga video muri Camtasia, ndetse munayisharinge ku bandi bantu mubona yagirira akamaro. Kandi turabakunda cyane uburyo mukomeje kudushyigikira, muraba agaciro. Ciao, twongere tubonane muri ndi somo rishyashya. Muhorane amahoro ya Nyagasani.